Kiseki tata maya etolena etola kiseki tata maya tata maya etolena As Simon of Syria was carrying the cross of Jesus, there were two thieves who were also carrying their cross. But they started asking questions and they said, but what about us? What about us? And then one of the soldiers looked at them and said, Buffalo 176. Buffalo 176. Yeah, we're gonna come out. Oh,
My DJ Basaya Rodimole Fase, just a little bit of the music. Bit of the music. The entourage, it's the family in Lamo. The family is in Shalalafa. Lawanga in Abatamala. Malupera Kamukale and Seva, thank you so much, Mama. We are celebrating on the Mass.
Leboga. Baruti ba rena ke bona ba re ba tlhokang ka sebaka se ebile re tseba hore ge ba re rapeletše dilo ka sepedi sa gone jwale goba ka setsotsi sa gone jwale di stofo jwale ka fao a re tsweleng pele re gopele skita a Mametja uncle malume ba tle ka mo pele ka mo ba tle ba ramogele skita Mr. DJ Motlisha a botse ya o leboga Moretha metšhini go nkgopetša nako e ke sa bere ka Thobela FM ge ke be ke tshwere lenaneo laka la fola moya waka ke a leboga Program Director or Master of Ceremony ke leboga sebaka seo ka dimanso baruti kereke le baetapele ba yona Phuthego setšhaba ka bophara ke a le dumediša bana bešo bana baka batlogolo baka dumelang maabane mantšiboya re be re kgobokane mo. We did not have his remains amongst us. And when we were talking, it was maybe like a dream to most of you. And here we are this morning, having his remains in front of us. Rere. Mashaledi agare ke botlhatse bja gore re le bakoni ba bina phuti re inamišitše difahlego mme re bona lena le lefa le dipolelo tša ena re tia moyeng mme mebele ya rena e kgona go ema ra sepela melomo ya rena e kgona go bulega ra bolela ge le opela re kgona go opela le lena se ke sešupo sa gore your presence in this family at this time which we are going through gives us strength mo e leng gore re ka se fetše go le bitša ka maina le go le botša gore ke ka gae le amogetšwe ka mantšwa ke be ke le gae kwa makotopong ke be ke tla re dimpša di bofilwe fa a di gona ke nako ya gore re tle re felegetše yo motlogolo ntlong ya gage ya mafelelo wena mosepediši wa modiro e re ke re legatong la balapa lokong la batho ba tlileng fa ba dire mošomo wa bona ka moo ba tlwaetšeng ebile ba tsebang ka gona ke di-professionals tša gona mme a ba re bontšhe bokgwari le tšotlhe ditsebe tša rena di bulegile re ikemišeditše go kwa le go amogela Malume re le kwele he ape bo malume ba matšatši ba ja lešela kore la mona kore ntšhikenya ka gore a no tšwela pele le lebelele suti ya gae jwale sebaka seo le feditše ka pela malume ga gona bothata le lebetše go ba botša gore nna le lena
re be re opela le monno la ba re ke Jim Reeves ene he re be re opela hey le be le ntšha ka bothaga and taba tsela ke di botse yona ge re tswela pele re opela re mo gorena re this world is not my home, I'm just passing through. If heaven is not my home, what shall I do? The angel beacon on me from heaven, open door, and I can feel at home in this world anymore. The world is not my home, I'm only passing through. If heaven is not my home, what shall I do? The angel beacon on me from heaven, open door, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I've no friend like you. If heaven is not my home, what shall I do? The angels beacon on me from heaven, open door, and I can feel at home in this world anymore. Sebaka sa gone jwale a re bitse ka hymn 232 Jehova ke go opelela e le gona go tlo ba le a message from Lerole David Boise Mametja a itla a tlo se a se tshwereng a re fe sona mo motlhale na ba o bolela Sizulu sa ka se tšhabile re nkere a botse Boise ba tlo no opela hintse pedi fela verse pedi fela then ke go over batamela manitere a re sho a mabotsa Jehova ke go opelela o re mo gono o shabeka o re tale o rapela ka go swanela ke tatsi banya Apparently, your preference is to be called MC, Master of Ceremonies. Kere dumelang, na Kgaugelo David Boise Mametja. Re ba bararo ka malapeng la mosadi. I am the eldest. Then this one, the last born. So as I read my mother's message, one join about
Aksuna Sesmagukai. Kauri, she's the one focal point ya generation ya rena ke mmone mara msho physical ka di picture ka kwa. In absence Joe guy. Joey itlamanaka. Ke ngwana wa sis Mike. And then so ke tlhalositse ka go antatalang and matšatši ke ugo matšatši ke ngwana wa malome o latela kukwa Joey Mamole. She's the first one. So Papa I should have said Papa o latela Mokgekolo, the firstborn. Then my mother. And then my fellow Jonki Malumi, the one who spoke before me. And Kimama Ilao, named after my mother. And who represent the family ya Malumi. Ma ungwadile message and a ungwala are hey bana ba ka khopela o ngwadile ka speed are ke khopela le o toloke le o ishese goeng translate the message to English. And now I said no, we will not translate the message, because we have to convey it in the manner that she felt and she thought. Godspeed. Matter what I will do, as they say, I will embellish here and there. I will do a little bit of translation. But the essence of the message remains my mother's. And Ma, she's talking to her son after experiencing such a great loss. I mean, the worst thing that can ever happen is a parent having to bury their child. And even for us, I never really imagined or I would be standing like this. It should be the other way around. But as they say, it is what it is. So what Toma Mawaka or Manaka, Kgaugelo Selaelo, the 6th June 1980, kwa sepetlela sa Kgoduku. O ngwana ka aleti yo a belegilwego ka cesarean section. Wa ba ngwana ba ka wa mafelelo. Ge ke fetša go belega ra išwa ka warding. Now, so she's just narrating, I suppose it's like the first moment of Kgaugelo's life. In her presence, and nobody else was there except those that were assisting. And this is the first connection between my mother and her son. And of course, yeah, Kgaugelo village is better. Now it's our plot of a village guy. Now I think a village guy. Maybe that lady king, could be Mara Island. What do I? So anyway, this relates to maybe the progress in our lives, because we come from serious hardship as a family, and it was so bad that on certain occasions there really literally will be no food.
My mother was just trying to set herself up. At the time, obviously matric. But she persevered. She got a matric. She got a job as a typist. And out of that, we could be able to make sure that there is a plate of food every single day. Of course, with support from her siblings. So this thing and war talks to this progression that was so fundamentally facilitated by this woman. Mao Howell. Manaka wa fihla wa bewa ka gare ga court wa fiwa le pae la triangle le sesane le selo se sengwe o ka re apronyana ya go omelela go be go tonya kudu nna ke be ke robetse mpeteng ka mapae a borutu wena o lla o thuthumela ka baka la go kwa phefo ka hlakana hlogo ka gare ga di-pain tša operation le di-trip ka tsoga ka go tšea ngwanaka ka robala le wena mpeteng wa sepetlele wa single bed. Manese ba tla ba nthoa kudu gore lebaka ke eng ke robala le wena ke tla go wisha goba ka go gata ka gana kudu go ntšha ka mapaeng ka re nka se go gate go ba gona go wisha. Again, it's that issue of the bond that was developing between my mother and her son. And this thing ya go thuthumela a Kgaugelo I got paid for is going to come back later. It's almost like a full cycle. So I'm going to come back to it just now. Kgaugelo Selaelo Mametja. But I don't know if Manisa actually Salo Mametja ka gona mo e be le nesa na go to kora ba bona go ba beng a dula le rena ka gae gore a go tlale diaparo tšeo ke be go ke go reketse tsona gore ge o belegilwe o tlatla o di apara ge ke boile sepetlele ka wa apesha tsona le mongatse wa wool ka go di boga tsona ka bia apronyana yela ya sepetlele. Manese ba hlakana hlogo ba rogana ba mpotša gore bo matron ba tlile go nkoba ka gore ke dira boithatelo ka sepetlele. Let me just pause here. One thing about my mother is she stands her ground. I mean, this woman is a tough woman, and I guess what I end up I do the degree maybe I don't even think maybe she needed the degree because my mother is smart, she is firm, and she stands her ground. Make no mistake. Ultimately, it's her word that is final. And that's my mother, and I appreciate that. I'm from her, just like him, and just like this one. We are from her, and we carry her. We carry her in our hearts for the strong woman that she has been. And I think in many ways, she was a pathfinder for most women, where you just don't subjugate yourself. You don't subjugate yourself just because you're a woman. And my mother never subjugated herself just because she's a woman.
And I am proud of that. Manese ba tlhakana tlhogo ba robala ba mpotsa gore go metrone ba tle go nkoba ke ba dilia ka re nka upya ke kubiwe ka sepetlela gona le gore ke hwelwe ke ngwana ke bolebeletse matron e be e le se salon ratet re a tšea di-rounds nna ke re o tlile go nkoba ge a mpona a thakgala kudu a re go nna Miriam wena ngwana yo mobotse so o mo tšere kae ngwana yo mobotse so. And he was silly, this one. He was very silly. Oh, I fell and put a when I'm shorty. Was right. Ma was one to adopt the guy. Where did she adopt you? But in the same conversation, he will tell me how much he loves me and how much I am his king. And of course, you all know, he was a good-looking fellow, this chap. A good-looking fellow. I can say, now yellowness, maybe I don't know, but he was a good-looking fellow. Angwala cheo adingwala o antakaleta mahlatse le mahlogonolo a se bolle selo ka diaparo. So you can see now she is contradicting that thing ya dinesa or utlo kubiwa ke metron. You know, so it's really about our health system, by the way. You know, you get the bad and the good. And it played out exactly at the point that my mother gave birth to my brother. I'm going to be a while here. This is the main one. This one, I'm going to have to go through it completely. Torel. Ube anya kudu na ke number 22 ka gore ke be ke lwala ke sanya ke dijo. And I'll tell you this. And I think this part why level. So after Amelerile Protuk, my mother Nagareka Masana Hospital, that other side, upward north. And she was very, very sick after Abelerile. And I don't know how it happened, but I ended up going to Masana Hospital, Kiduleliana, for a few weeks. And what was my primary job? It was to look after this boy because my mother was so sick that she couldn't. So it is at that point that Kgaugelo became my child. Because nekemu nesa, nekemu jisha, nekemu takula. Hey, and the boy could offload man. Hey. And a little those years, I can get malaria, I'm a shield. So what did I was doing that, and I think that's where the bond, which became a very strong bond between me and him, was struck. And I'm forever grateful for that. Melega was petlela, bagofa omunyenya, ono wa gati, likwile, wa fitisha wa matomo. And then the boy was eating. Kabusha karoma mane Salomon, I would tell you milk powder. Wo kibe okishete ke go rekile gore ge was better. Would like nyanya wona atle rapele le botle. Antlela. Remember se ba fetša go fa maswi aspectlela.
ra dira mmeleko o mongwe ra tšhela ka lebotlelong ka go nyantšha gore o kgore, and e be e le nnete ka gore ge ke be ke go nyantšhišitše o be o bo robala o sa lle wa rata dijo mthako o gotše botse kudu ngwanaka ka gare ga lelapa ebile o sa tsebe gore gare ga sesara ke mmamogolo, the eldest of them, sesemaki ke kokwa Joey, as I've said, le nna. So amongst these three, o a sa tsebe now who actually is his real mother. O ratega kudu o ratwa ke ba bagolo le ba bannyane. And let me just pause and talk to this. This is the point about what was mentioned, Mabane, as in the family unity, which has really brought us here. And of course, we have our own differences, just like any family. Mara, renale pathways on how to resolve our differences. And when we have those differences, Lena, you will never see those differences. Never. Kaura, we've got mechanisms and arrangements that are in place to enable us to manage our differences. So we really are a one, and that's why Lerwana Remi in the manner that we are. Yeah, what's an school ga botse o sa tshweng sa gago e le go passa fela o fetša diploma ya gago pele o graduate ke ge o bereka. And of course, as you'll later hear when Majaji abala Obituary, you'll hear about the qualifications that he had. O be o le motho wa ba gotse ba ba ntšintši ka kudu fela seo se go se nkgatla ke gore le ge o rata ba gotse kudu ka new year eve o ka ba o le kae kapa kae ge re 11:45 o boa ka gae o re wena o ka se kgaolele ngwaga nageng mo gona o bo ka se dire phošo ngwanaka go fetša ka gore after New Year's it's a tloge o boele ba gotseng magago. And let me pause again. I've always known Kgaugelo had good friends, and I've met them many years ago. More Reverend Dulagona le met them waka Midrand. They would come, and I knew they were good boys and girls. Mara, on this occasion, they've demonstrated something. Let me be very upfront here. However, one way or the other, the family had determined that we are going to bury this guy, and we'll bury him in such a way that the friends, family members, relatives, neighbors will be able to come and be here. But what these guys did, and I'm going to mention a few names here. In our Tomaga, Lloyd Mpahlele, Ola Waswanali, Cedric Namedi Patus, Ukaina, Shule. Onali Samuel Chauke. Okay, Samuel. Maybe I have one. Onali Munare Matlala. Shule Gemon. Onali Kulu Makete. Okay, Kulu. So Samuel, what these boys have done, it's more than amazing in terms of the support that they have provided to us as a family.
I won't go into details, but I just want to say to them, and I can say also about the vote of thanks, but I just feel as I'm reading my mother's message, I should say to them, thank you, thank you, thank you. Ube unthekela the Christmas presents. Ngwaga o rata gore ke je dijo tše tša lena tša hlaka-hlakano. This is a very important point. I don't know Billy or Rena is the best chef. I love Yapiela, parking oxtail. I tlatše ka morara. I be khutshwela, be inela ka mokana yona. And then I put out no, Rena is the best. Believe you me, I'm the best cook here. Fella, give me a side of that. Give me a side of that. Can't believe I yes, I like mahinya. So says my mother. Kerata meroga soto de magobe amabele ka nako engwe. O rata go nka pela o re ba go rutile go apia bjalo ka chef jo ngwanaka seo se nkušitšeng bohloko kudu gape nka se se lebale ka nako ye o lwala ke go išitše provincial hospital ka di 21 March 2022 matlago sa a di 22 ba nthumela molaetša wa gore o wa thuthumela o kwa phefo ga se ba go fe mapae le go poleka o tla full circle now ka mokgo a tlileng ka ona le ka mokgo a tlileng go tswa ka ona ka tsoga ka yona nako yeo ka thoma go ngwalela bomma bao ke rapela go le bona ke hlaka-hlakane hlogo ke phutha mapae gore ke a tliše sepetlele mola e le gore sepetlela ba bulela ka 12 o'clock meeting ya re 7 o'clock wa romela message wa gore ba go išitše ka warding e nngwe ba go file mapae ke tlogele go tlišetša mapae taba ye ya ntshwenya kudu. That's the point we're going to ebile e sa ntshwenya le gona bjale gore molato ke eng ngwanaka Kgaugelo hospital ile ya go bolaiša phefo o sa tswa ka theater gape provincial hospital e go bolaišitše phefo bantši ba bona ka mokgwa wo o be o lola ka bona. So as I've said, it's a full circle. Ka di 23 March 2022 ka bo 2 o'clock in the afternoon nna le wena ra bolela o re dijo di a go palela ebile ga di palele wena o le tee o bona go sena le molwetši o tee yo a feditšeng dijo tša gago ka re ke tla bolela le buti masopo this one gore a leka go rekela dijo ebile ke sa tsebe gore o tla di tliša bjang ka gore ga ba dumele batho ba tsena ka sepetlele wa fetša ka gore mma ke kgopela go khutša ke patlamenyana ke tlhare tše di a nkimela ka re khutša ngwanaka ka 8 o'clock lona tšatši leo ka amogela phone ya gore wena ga o sa le wa lefase la ka keno. He was gone. He was gone at that time. So my mother received a call which said, your son is gone. Manaka, seripa sa setho saka se kgaogile go kgaoga ke no phela ka gore moya o sa le nameng le go sepela ka sa sepela fela ka mo gare ga ka wa baba ke ka gare ga botlhoko bjo bogologolo
ke kgopela modimo gore a nthushe hle botlhoko bo bo tloga go nna ke ga amogele seo se dirilego ke yena Ramasedi fela ka thušo ya modimo go tla kgonana. My mother she's got a strong faith, she's a believer, and I think this is what is carrying her through in these very difficult times. Sepela mngoni, sepela phuthi, sepela ngwanaka, ke tseleng ngwanaka, ke tla go hwetša. Well, so ke molaetša wa mmao Kgaugelo ena wa mother ke feditše. Nthushe fawo, nthushe fawo, Hosea, Bemaka angocha. Re a leboga boys maabane o bo sa tsebe ke be ke sa le busy ke bolela le Cyril Ramaphosa e le ge re ra gore mara re ka sudi gore mo di kopanong tša rena go be le ntho go ba re ke memorial lecturing. So ampotša gore a wa slepe nko mmotše gore after 3 days tla be re tshwere appointment gape re tla metša, so be waiting for the appointment. Sebaka sa gone jwale e reng ke tšweleng pele ke re ka one verse re kgopele matšatši Mathebula Motswala a tle a re balele obituary. Okay, matšatši iza ngokuba sengiyabona ukuthi ayi abantu bazwile buhlungu. You are religion more. It's all like Kgaugelo Selaelo Mametja, known as Fresh Kgaugelo in the Tutor Street, is the third and last born to Mama Miriam Mametja on the 6th of June 1980. Following his primary schooling in lebowakgomo and secondary schooling in Marobatuta, he obtained his national diploma in town and regional planning at the then ML Sultan Technicon, now known as the Durban University of Technology, in 2000. He went further and obtained a bachelor's degree in spatial planning, as well as a master's degree in urban and regional planning at the University of the Free State, also known as UFS, where he also served as a part-time lecturer. Kgaugelo was a registered technical planner who worked in the industry since 2001. He spent much of his professional life working in the private sector. In between, he also worked in the public sector to further empower himself on the inner workings of the state. He was a managing director of his own company, the Special Institute, at the time of his passing. Prior to that, he worked as an operational manager and shareholder at the KV Development Group from 2019 to 2021. He also worked as a principal at Special Planning and Land Use Manager at IAT Consulting PYT between 2014 and 2019. Before that, he was working as a managing director at the Intervention Construction and Town Planners Pty Ltd
which assisted the Department of Rural Development and Land Reform with the alignment of authorization in terms of Spatial Planning and Land Use Management Act 2013. He also worked as a senior town and regional planner at J&G Consultant between October and December 2013, assessing municipalities in Limpopo and Mpumalanga provinces to a certain readiness to implement the Spatial Land Use Management Act 2013. He also worked as an operations manager at the Spatial Dynamics and Town and Regional Planners from January 2010 to September 2013 to oversee the running of the company and its project. He worked as a Chief Town and Regional Planner for Spatial Dynamics Town and Regional Planners, seconded to the Gauteng Department of Local Government and Housing through the Development Bank of Southern Africa's Sieza Manje program from April 2009 to January 2010. He is survived by his mother, Mamaila Miriam Mametja Machokane, his stepfather, Herbert Mantana Machokane, his two daughters, Lebohang and Lerato, his brothers, Lerole David, also known as Boise, and Masopo Zacchaeus, also known as Zacchaeus, and their families, his aunt Majaji Sarah and her family, his aunt Nkulle Ruth and her family, his uncle Sikita Aser and his family, and Robalaka Kujo Mkone, Nila Put, you will forever remain in our hearts. We love you. Thank you, my sister, for being strong. I recommend that you can also work in China. The way you were reading like Chinese. I recommend that. So, sebaka sa bona jwale e re ke tswela pele ke bontshong gore se a re sefeng ba what age representative eleng MF Kgaugelo a batla ka mo pele kana na le Master of Ceremony, Joshua, Spiritual Material, Waman, Popo. Kerata gore, Pijes Bagase, get home pay, Patlanta, Balintula Mutimo, Baba Nande Renamo, Parafapan Kachamoya. Ke dumedise ba lelapa la Machokane la Mametja, ke dumedise kereke e kgethwa ya Lutere, ke dumedise setšhaba ka moka le ba boera ka moka, ke le dumedisa dinele le botsela morena wa rena Jesu Kriste, amen. Bana beso selepe se robegile eupša bogale bo šetše ra bo kwa bogale re bo kwele go thoma maabane ra tseba gore Kgaugelo ke mang, re tlo no dula re tseba gore Sesemeriam o ile a ba le ngwana Kgaugelo wa mohuta mang, ra topa tše di botse kudu tšeo a beng a na le tšona, ra phela ka tšona, ra tšwetša bophelo ba rena o fihlela ka le rena re robale. Ke romile ke ma ward 8 e le go lekala la Elsa lebowakgomo congregation gore re tle re re ngangabe ba lapa la ga Mametja la ga Machokane ka baka la gore
lapa le ka mo wording ya kereke ya rena, and ba leng ka mo wording ye re rapela le bona before the COVID re be re kgona go tsena lapa ka dinako ka moka re kgethile letšatši leo e leng gore re ka o rapedišana ka lona. Gomme letšatši le ge re ya go rapedišana ka lona re tsena lapa ka lapa jwalo ge re tsena ka gare go lelapa la Sesmeriamo re amogelwa jwale ka malapa a mangwe empa ra hwetša gore ke lelapa la lerato. And ke nyaka go bolela kudu ka Sesmeriamo gore ke motho o e leng gore o rata lelapa la gagwe, o rata bana ba gagwe, let me say o rata bana ba gagwe kudu because in most of the times ga re tsena or re le dithapelong o re botša ka di-achievements tša bana ba gagwe, a re botša ka di-challenges tša bana ba gagwe, a re kgopela gore re di bee dithapelong. So re tseba mohlankana wo Kgaugelo, and re mo tseba gore ke ngwana wa tswetsweng ka lapeng la bodumedi, ke ngwana wo a kolobeditšwego, ke ngwana wo a amogetšwego ka kerekeng ya Lutere, ke ngwana wo a kileng a tsena ka gare go youth ya ba lebaka la gore o gotša o ya go šoma, and ga ya go šoma a ba kgolenyana le rena ra thoma go mo tlhoka. What 8 ere re ikgantšha le go thaba go phela le lapa le ka baka la gore le re ruta le re tlhotlheletša go dilo tše dintši. What 8 is amongst the words that is performing well in the church and doing good things in the church. O re tlhotlheletša ka good attendance, ka regular attendance, let me say. Wa re tlhotlheletša ga bona gore o ka re se Frida a bonagala ga botse ka mo kerekeng. O tlo re go badiša re badišeng ke re tlhokomeleng se Frida a bonagala go diagala eng. A re tlhotlheletša gore re tsene re dule re ya kerekeng. Ye nngwe ya ditlhotlheletše tše rena ba Ward 8 re di humanang go tšwa go lapa le ke ya gore re neele free will offerings. O bolela kudu ka tšona, ba bolela kudu ka tšona, ba leader by example. Ra bona meneelo wa go tšwa ka gore go lapa la bona, ra bona ra no ithuta ba se kgone jwale ka bona. Lelapa le ke lelapa le dumang gore we always be united. Ba re kgobakgobela ka dinako ka moka, and they always comfort us. Hence le re bona re tlile fa le malutere ka bophara. Comfort ya bona a se ya Ward 8 fela, ba tswelela ntate Matsokane le mme Matsokane always ba ema go tsena ka gare go malapa ba comforta ge go na le tša go tshwana le tsona tše. Ba re mentara ge re na le di-Bible study re šomiša kudu ntate Matsokane. Ntate Matsokane le ka thuša mo ke swanela ko gore ko dira mošomo o. O tantšha di-handouts ka lethabo go facet wa kgona go refera, wa kgona go ithuta. Batho ba go tseba nako ba e leng gore they will always confront you gore ena mara wa wena o dula o latele ba go swana le nna. And ditaba tša mohuta o di re bontšha gore batho ba na le thuto ka malapeng a bona. Re bona ka bana ba bona, re a bona gore bana ba khumana thuto. Ke nyako le botša gore Sesmeriamo le ntate Matsokane bana ba rata
ba ba rata kudu mo e leng gore le bona re bona in turn ba bontsha lerato go bona. Go na le lot of celebrations tse ba di dirang ka mo ba bitsa lelapa la kereke ba share le thabo la bona le lelapa la kereke wa re go lebelela lelapa le wa bona gore mtate le mematsokane cannot afford this mara ba afford because of the support of the children. Ra le leboga bana ba mtate matsokane bana ba mematsokane lebaka le ke nyaka gore khaka ya hwa mae a bola a re nyake go bona re bodile a re nyake go bona re le mae a go bola ka mantswe a mangwe re nyaka gore le tsoge re le kgopella tumelo ya go šutiša dithaba re le kgopelela gore le amogele le dumele gore thato ya modimo e phethagetse folang tsebang le kgaogeleng ya Kriste. God is closer to those who cry in need of him. Psalm 121 re moetse mopsalmo o kare ke lalela dithabeng re tlhakodišo ya ka e tlo tswa kae tlhakodišo ya ka e tla tswa go morena modira magodimo le lefase tlhakodišo ya lena e tla tswa go modimo. Be still and know that I'm God. Psalm 46 verse 10 go motšegang ba lelapa. Ke a leboga re ke no tšea sebaka se ke se fe moruti right away. Moruti re fentša ko le godimo ba bantši a re sa ya kerekeng mo re no khuta ka corona nke le re botse gore modimo o reng ka rena. Ke tla kgopela temane 301 Jesu mo tseleng e re e tshwere etapele re latele Jesu o marele mo o abile ore a re lebogeng modimo o matla ka moka tate le morwalo moyo mokgethwa papa re a go leboga gobane o bile modimo tate ka ga ngwana ga bophelo bja ngwana yo wa borena o santše o tla ba modimo tate le go rena ba re šetšeng ka gona tšohle tše re tlong go di kwa fa a ebe tše di bolelang ko wena ka molomo wa gago gomme o šomiša nna mohlanka wa gago amen. Bareshu ke dumedise setšhaba ka moka ke re mahloko go lena kudu balapa meloko le metswalle boagišane bagwera le kereke ya gešo ya Elksa Lutheran Church ka lebowakgomo ke hlompha gagologolo le yona Ward 8 e leng yona e re laleditšeng go tla go lla le lena ka fa legatong la kereke legatong la baruti nna ke no ba mohlanka fela ga se nna moruti e fela ke kgopetšwe gore ke tle ke lahlele a mabedi a mararo go ya ka situation e re leng go yona fa ke kwa go norena moya wa lerato ga go sana lehu ke kwa go ya ka ditaba tše re di baletšweng ke morwa di tšwa go motswadi ka nnete go bontšha lerato le lena ba le phutherileng fa
o tloga maabane dipolelo ka moka le tsohle tse di diragetseng di bontšhitše gore ka nnete yo a re tlogetšeng e be re morata. Ke ile ka ikhwetša ke sa tsebe gore na setšhaba se se kaka se nka tla ka se botša eng, fela ka kgopela modimo wa ka a mpha di-text tše nka bolelang ka tšona go tšwa ka pukung e kgethwa ya mathomo ke John 11 verse 25 to 26. Ge re bala ka lebelonyana gobane go kwala gore nako e tšhabile, fela ke tla e bala gore le ikwe gore e reng. Jesu a re ke nna tsogo le bophelo, ya ntumetšego o tlo phela le ge a ka hwa. Verse 26, gomme e a phelago a ntumela a seke a ba a hwa go iša go sa felego. A lentšu le o a le dumela na? Jesu Kriste mo o ba bolela face to face le Marta yo a beng a tlile go yena go tlo nyaka tša bophelo. Go Kriste a re nyake selo except tša bophelo. Temana ye nngwe e ke e filweng moyeng ebile John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16, it's a common verse go ba bantši ba rena. Jwa ka ge ke rile ke thoma ka hlalosa ke re o rena moya wa lerato ka fa. Jwale the direction ke e fa ke moya o mokgethwa ka go ya ka John 3 re kwa gore mola verse 16 e re gobane modimo o ratile lefase ga kaka a ba a le neamang morwa wa gagwe e a tšwetšego a nnoši gore mang le mang e a mo dumetšego a seke a lahlega a be le bophelo jo bo sa feleng. Ke fetše ka Romans 8 verse 28 ye e reng go tšohle di iša go lokeng go bao ba diagweng bao ba ratago modimo. Bakgethwa lerato la modimo le bonagetše go tla ga rena fa, go phuthega ga rena fa, go thoma tšatši la mathomo ge go begwa lehule go bontšhitše gore yo a beng a phela le rena, yo a beng a phela mo lefaseng le, bjale ka mang le mang le be le morata, le be le sa kgolwe ka nnete gore se se diregileng se direile, le tlile la kwa ditaba ka moka tša go phela ga gage go ba go fihla le maabane. Re leboga le ona molaetša o tlileng ka yena mmagorena wo o padilweng ka bothakga ke morwarragwe a bontšha lerato. Jale se nna ke ratang go le lemoša sona ke se go ya ka ditemana tše re di badileng. If we don't know Jesus, if we don't know Jesus, ge ba sa tsebe Jesu gore ke mang, gona re tla phela re tšhoša ke lehu, ebile re tla tšhoša ke lebola la lehu. Death has got a sting, and of course go swanetše go be jwalo. Go latlhegela ke morwa a etša a le wo re kweleng background ya gage ka moka ruri bakgethwa go bohloko. Ga se fela motswadi a ile a ipha gore a dule fase a ngwale in black and white, a hlalose ka mo a kweleng bohloko ka gona ka tsela ye ngwana gagwe a tlogileng ka lebelo ka gona mo lefaseng. Mara Jesu Kriste o re yo a nthatang akere, o re yo a ntumelang o diang o tla phela. Se ra goreng
ba kgethwa ge ba re nyaka bophelo jwale ka Marta le rena a re ipheng sebaka re tleng dikerekeng. No matter how rich we can be, no matter how educated we can be, no matter what jalo fasele tše di lekang gore šitiša ka mehla, a re ipheng sebaka sa go rapela, a re ipheng sebaka sa go yo tseba gore gabotsebotse Modimo o re nyaka kae. Ngwaga le ngwaga dipeakanyo di gona di beilwe tša go bontšha gore tshepedišo ya bo Modimo e ka latelwa jwang. It is done through all 4 seasons of the year. Go na le season ya mathomo ya go tswalwa ga Kriste, wa latela ye jwale a tšweletšang jwale le monna o a tlo go hlalosa tša go ba ga gagwe mo lefaseng. That is why John 3 verse 16 yela e bontšha e re gobane Modimo o ratile lefase ga kakang a be a le neela mang yena morwa wa gagwe gore a tla tsebe o bjang gore bontšha gore bophelo keng. That is why gape le ka kua John 17 has no fetša tša bophelo o bontšha ka mehlolo, o bontšha ka dithuto ka go fapafapana ga tšona gore ke yena morwa wa Modimo. O re mola go 3 and 4 ya chapter 17 o re go phela ke go tseba Modimo, go phela ke go tseba morwa wa gagwe, go phela ke go tseba se moya o mokgethwa o tla go tlišetšang sona ka baka la tumelo ya gago, not gore ka gore bonesa gago, ka baka la tumelo fela. Whether o kwile bohloko tšatši le lengwe goba matšatšing a mangwe, setšhabelo ke Modimo, setšhabelo ke Kriste, o tla kgona go fua maatla ke moya o mokgethwa, wa kgona go emela bohloko boo, o etša ka mokgwa re boneng ka gona le morwarragwe pele a tiile maatla fa a kgona gore balela ditaba tša bophelo ba ngwanabo. Ga se ba bantši ba ba ka kgonang go dira selo seo. Bakgethwa, our debt are never dead to us. Re kwele tša bophelo ba mohu di hlaloswa mo, re bontšhwa ka tsela e beng e le sekgwari ka gona, le bagwera ba tlile go bontšha gore ba sa bona se sengwe le ge a sepetše a tlogile mo lefaseng le. So they are never dead to us until we have forgotten them. Jwale botšwa ka ko gona ka go ya ka mokgwa a hlatsetšweng ka gona ka tša bophelo ba gagwe, will we forget him now, or will the family forget him now, or will his friends forget him? Will the baagišani also forget him? E tla šala le lena. Ntlha ya boraro ko gore death is not the greatest loss in life. A se keng ra tšea lehu ra tšhoga ra napa ra lahla tsela ya bo Modimo ra no gona kerekeng ga re saya go useless go rapela. Jesus Christ never lived long mo lefaseng le. He lived for only 33 years. But out of the 33 years, o completely task ye batho ba bantši ba phela mo lefaseng ba be ba reach 100 years. Maro so kwa selo se ba se pakang ka Modimo, so kwa selo se ba ka se pakang ka Kriste, o se kwa selo se ba ka se pakang ka the Holy Spirit gore na king ebile le go itshwenya ka sa ke ba nyaka go itshwenya. So the greatest loss bakgethwa is that it's what dies inside of us while we live. Ka mantswe a mang ka bokopana bakgethwa, mang le mang ya phelang o tla ikemišetša o dira retrospection, o tipotše gore jwale le nna o tloga fa ke a go emelela, ke a go nyaka mo nka ikhweletšang Modimo gona. But mathomo mayo a gona ke gore o tšee this book o e bee mo gaufi ga gago, o tsoge ka yona o robale ka yona. Psalm 1 e bea gabotse e re yo šego ke motho ya sa sepeleng a laile ke bakgoko, ke
ke motho yo a sa sepeleng le badira dibe, ke motho yo a sa kwerego lentšu la Modimo. Lentšu la Modimo go le bontši le a kwerwa, lentšu la Modimo le a nyatšwa. Jwale e re o akanya lentšu la Modimo mesong le mantšibua. O ka se le akanye lentšu la Modimo o sa kwa nyaka go ithuta lona pele, o se na tumelo go lona. You can be a member of a church, you can be given a position ka kerekeng, mara ge o kwe kgethwa ye o sa e lebelele go nna gabotse e iša kae bophelong baka, because ke ka yona mo o tlang go tikwešiša wa tinyakišiša wa kwetša dikarabo ka moka tša se bophelo e leng sona. Ka go rialo ka bokopana ba lapa a re sekeng ra nyama ditlogolo tšela di šetšeng, mejako ya kereke e sa butlwe. A se ke a bang gore ka ge o a re tlogetše re tlo lesa go ba tšwetša pele ra ba ruta tsela e botse ya bophelo e leng go tseba Modimo. A re kgolofeleng gore le bona ba tla kwa e sa le ba bannyane ba gola le lona la ba matlafatša ya ba banna le basadi. Modimo ga na šegofatša Abrahama o rile wena a re ke tla go šegofatša wena le bana ba gago, a se felele fao, a re ke tla go šegofatša le ditlogolo tša gago. So run the race with God, so that le lena ge le tlo tloga mo le be le se le tlang go ba le se bolela. Ke a leboga bakgethwa, a re rapeleng. Modimo yo matla ka moka, tate le morwana moya mokgethwa o boletše tate le rena o šetše go rena gore ge re phatlalala fa re a go ithuta na ka wena, kampo re dišala le ba ga matukane na. Eupša a moya wa go mokgethwa o re tlatše dipelong le ditlhaloganyong ka moka le moyeng gore re ro itebelela gore ke rena ba ba jwang pele ga sefahlego sa gago, re tlogela lefase le tate e be re go kwele re go kwešišitše gore re tle re amogelege mo diatleng tša gago tše kgethwa. Re tlo tšwa tate re leba makotopong ka gona etapele tate o re swariše tsela e re be re fihle re be re boe tate re sa bolokegile mo re tshwenyegang re be ba tšea mabakeng a tlaišego, re be ba le polokego ditlhokofalo re ye godimo re sa le tseleng re le mo šokeng, o re hlahle o re iše me ka mehla re swariše tsela e lebang o a kanana. Moruti wa ka, nako e bile nyane for lena, mara ke dumela gore message wo was straightforward. E ke o ka tsenela mo dipelong tša rena ya re tina ba se khohlile go ya esonto se khumule go tse onkolo khona ena ba o nga e kerekene e tsotsungo gore e Jesu Kriste o kwala kwala a e pambeni ye kerekene tse se ra gore re tlo sepela ke tlo gopela gotle Masopo Kgaugelo Mametja, my classmate. Woo! Yes. Ke classmate ya ka mono. Re ja ka go fapana ke. Ma relesho ke ya leboga. Ya ka party ke di announcement. Ke re ke bontše lebaka la gore koloi yela le bonang e šweu mo
re bile ka bomo gore le kgona go e bona baruti ba rena ba tlo tsena ka mara yona ge re jika so re ya mola fase kwa mo koneng go ne le 22 seater re na le list ya batho ba bontšhitšeng gore ke ba mathomo go tsena ka mara yona Phukube, Kola, Mali, Mogapa, Modiba, Magapa, Gapola, Masola, Siema, Komojo, Serare, and then le Doa Mazowa. Re na le gape transport e tsamayang ka former councillor Mr. Kgwedi o gona mola gore ba bangwe ba banang ba sena dinamelwa ba ka kgona go tsena ka mola go yena ka mola ke tshepa gore magagesho re tlo tlhompha heshe koloi ya baruti heshe family cast di tsona di gona ba family ke nagana le di bone ke tse dintšhi mola di about 5 re tlo gopela gore le kgone go tsena ka mogara tsona ge re etswa mo re tla ba re ba fa sebaka baruti re fa sebaka sa o moratho re kgone go bona gore o fitla mo koloing ka botse go tloa fao matrafiki ya rena gona ba tla ba re etile pele o fitla metro ka mantso a mangwe re ile o tswa ka tsela ye ya Mamaolo and then metro left go tloa mo magagesho a re gopeleng taba ya gore thari ya tsela e be le rena ka gore tla ba re sena matrafiki re latela molao wa tsela re šomišane re be ntho e tee bjale ka ge ba lapa le la Mametja Matjokana ba nyaka gore lena le leng batho ba le re thegileng go seke wa ba le o a ka bang a ebile a ngwaile ke selo goba wo a ka bang le bothata mo tseleng re tlo sepela jwalo ka yona R37 ba bantši ke tshepa gore le bone gore ditsela di fetogile ka kwa kere re tlo namela bridge ye la ra namela godimo ke re tsena ka Polokwane a re tsene ka Polokwane re thoma re mola bypass yela na pele re namela jwalo ge re fitlha mola tsela ya R71 ya go tswa Savannah e ya Tzaneen Mankweng re tšea yona point e tlo ba e tšang ke yona yela fela gore e ketleng fela ge robot yo tswaleletše le emeng nna ke tla ba ke ntšhitše leihlo la nonyana yela e le gore e kgona go tšea tsuana mo fase ke le lebeletše gore ke bona gore leatla o se ka re robot e ntswaleletše ao ba tla ntšhabela re tla ba re goga gabotse gore re be re le kgone go feleletša le ne le rena ka mantšu ao ke ne le nnete e feleletšeng gore a re tšeeng leeto le go felesetša go fresh ka dipelo tše e le gore e ba tše dintšhi mare ya ba e tee ke a leboga sorry ya ba le bagotse ba rena ba o tswang Mpumalanga Bompumi and family go ne le khumbi lesogana šhidile le tla ba emela mola DTN 560 ba tla ba thušana le balapa mo gore ba o felela ka mara khumbi le ba bangwe ba family ya ka magae ba ka kgona go ba paletše go tsena mola ba ka feleletša ba tsene ka mo go yona ke nagana gore tšohle ka moka di aperesiamo ke a leboga ke bona ba le ba di-Easter holidays ba o beya tša sephetepete sebaka sa gone jwale e reng ke re ke bontšhe tlhompho ye lempheleng yona ya gore a re tšweleng pele re sepeleng ke sa ilo leta pele gona ka kua gae ka kua modimo a le dieng ka khutšo moruti wa ka tale re šegofaletše taba ye ke a leboga
Morena o tlodiša go tsena le go tšwa ga gago bjalo le go ya ka go sa felego. Amen. Balapa di Paul Beras. Paul Beras e bontšha gore ke di ba ka mo lapeng ba ba mo tšeang go miša ko hešeng program le e bone program ke di friends and compatriots na mogaga o lo motšho o kae batho ba ipsena ka polelo moruti ba le bitša mogaga a ke re batho ba ba tsebe Sepedi ba nyaka go tseba re master of ceremony ka Sepedi ke o reng ba botša mogaga ba re ke mosepodiši wa modiro o hlwahlwa ke a le leboga. Amen. Hape ba bangwe ka ba re ke le bone ka mara TV yo Tale mablomo But they started asking questions. They said, but what about us? What about us? One of the soldiers looked at him and said,
moya wa ngwana yo wa borena a re tlogela mo lefatsheng le mmele wa gagwe re o gafela morena o robale serapeng sa modimo mobu o boele mobung moloreng leroleng modimo tata wešo ye ya go bopilego le modimo morwa e ya go phološitšego le modimo moya mokgethwa e ya go kgethilego a go boloke khutšong go be go fihle la tsogo le bophelo amen. Kgaugelo Selaelo Mametja o ntšhitšwe mobung mme o boela mobung gomme Jesu Kriste mophološi wa gago o tlo go tsoša ka tšatši la mafelelo morena a go šegofatše a go boloke morena a go phadimišetše sefahlego sa gagwe a go kgaogele morena a go emišetše sefahlego sa gagwe mme a go fe khutšo amen. Sebaka se ke dumela gore ke sa family sa o ya se tšhela maloba le ba o tšhela mabu kereke e botse tšwelang pele jwale ka difela Jamais on soirée Hape re a laela le di-chorus le a betha Jerusalema 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 ke mose o khanyayo Jerusalema Imizamo Jerusalem
ba khalejwe ba resho ba ke ba ratang ke se le khatlisa badume di batlo loreti oya ona mo ba kujisa tabela moria rea ota akaka tabela moria rea ota akaka Elena Balentu Kolora Emela Keo Atete Modita Mokata Wehoba Eno Peta Kikuta Tabela Tabela Moria Rea Otara Hey Tabela, Tabela, Morea, Rea, Otara, Akaka, Chaboto, Kofase, Keleo, Aparago, Kikomo, Chake, Cheso, Are. Kero isha kwa royate Tabela Moria Ria Otara Rakaka Tabela Moria Ria Otara Rakaka La Keboma Tabela Moria Hey, Kiamona sesi shule kwa ai kwira botse o re thabelang Moria ho kwa bosiku du thabelang Moria Chorus Jesa o tseferile Jesa Oh
Vitola morena Jesu, alibokwe. Vitola morena Jesu, alibokwe. Alibokwe, alibokwe, alibokwe.
bokwe Zola morena Jesu Ale bokwe Zola morena Jesu Ale bokwe Ale bokwe Ale bokwe Ale bokwe Ale bokwe o nkgopetša ke sa le kwa Russia 200 se fela 200 Alisha kwa Sirumtana sewe sa mabromo rwalang Kisa kasale na batogolo Odimo ware utwa are kuna mare rapela Modimo ware utwa are kuna mare rapela Modimo ware utwa Modimo ware utwa Modimo ware utwa rekuna re rape Modimo ware rape Modimo ware utwa Modimo ware utwa Modimo ware utwa re rapela Modimo ware utwa re rapela Modimo ware utwa Modimo ware utwa Modimo ware utwa re rapela Modimo ware utwa re rapela Modimo ware utwa Modimo ware utwa Modimo ware utwa are kuna mare rapela Modimo ware utwa are kuna mare rapela Modimo ware utwa Modimo ware utwa Modimo Ria leboga sebaka se se botse
koša yewe e no shotha gore le opela ka setokwa jwale ka mokgwano a re tlišeng ba makotopong anthem setšhaba ka moka makotopong anthem re ya leboga hei batho ba makotopong ba kgona go opela ebile ke rata go leboga le baruti ka mokgo le bona ba sepedišitšeng modiro ka gona re re baruti re a leboga le yona phuthego ya rena re rata go le leboga ke leboge meloko le metswalle go tšwa khutlong tše nne tša lefase ke re re a le leboga re lebogela le thekgo e le gore le re file yona ke seke ka lebala le phuthego ke re le yona kereke ke re a leboga ge le ile la tla le kwa mokgoši ka ga Mametja gore aowa se ile se na tla ga Mametja ke re batho bohle ba tlile mo go tšwa mo ba Mametja ba re ba kgopela gore re boele ka gae mo re thomileng ka gona le tla bona gore ba tla be ba le swaretšeng ke re mo moloko ka moka le setšhaba ka moka le sepeleng botse modimo a le dire gabotse ke a leboga voice ya gago ke a e rata le ge e se e feleletše ditaba bonang ba re reng ka kwa ga Mametja re ilo ja re ilo nwa go rialo e reng ke re ka baka la gore ke fitlhile mafelelong ke le leboge phuthego le ge šetse ba ntebogile ene ke bontšha gore le bile ba bonolo mara ka baka la gore le a tseba ka nako tša mohutso moso ke nako e la re ya go reka dieta tše dintshwa le dikobo tše dintshwa bo MC ba fela ba re le tla ntshwarela mo ke le gatileng dikhonse gona e reng ke le botšeng na ka gata motho dikhonse di ntšha ke dieta tše dintshwa jale ka pao ke a leboga moruti wa ka sebaka ke sa lena a re lebogeng ka thapelo papa yo matla ka moka mong wa rena re a leboga re sa no fela re tliša ditheto le ditebogo go wena ka gobane di a go swanela Jehova tate re fitlhile mafelelong a tša lekgono tše wena o be gore beakadintše tšona ngwana rena o robetše šo re mong wa rena bjale ka ge re tlile le yena re mo robeditše fa tate re sa boela go wena mong wa rena gore re kgopela ditsela gape tša go boela morago mo ditseleng Jehova re kgopela gore tloša dikotsi ka moka ditšhitiša ka moka tšeo di ka bago gona mo ditseleng bjale ka ge re bolokile ge re tla le ge re boela morago re sa kgopela tšhireletšo e tšwago go wena gore re sepele le rena o mongwe le o mongwe ka gare ga senamela se a se nametšego Jehova o sepele le yena ka tšhogofatšo ya gago le di-driver ka moka mo wa rena re ba kgopelela gore ba sepetše dinamela tše ka fao go tla kgahla go wena bana ba gago ba bolokege ba fihle malapeng ka moka
Jehova re kwe ke re akaretša tšetšo ka moka ga tšona ka molomo mo tee ka thapelo re rutile go yona re re tata o ešwa magodimong leina la gago a lekgethwe mošo wa gago a otle tlhatho ya gago a e dirwe mo nolofaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong re fe lepono bogobe bja rena bja ka mehla o re lebalele melato ya rena bjalo ka ge re lebalela ba ba nago le molato go rena o se re ise molekong gomme re phološe bobeng gobane bošoko wa gago le maatla le tumišo ka go sa felego amen tšhegofatšo ya modimo yo maatla ka moka ya tate le morwa le moya o mokgethwa a nke e tle godimo ga lena ka moka e dule godimo ga lena ka moka go tloga bjale le go ya ka go sa felego amen. A last announcement from the family. Last announcement. Tobela magagesho se ke ratang go se tiišeletša mo ba o se gatelela ke taba ya gore le ge re boela morago a re o tleleng ka tlhokomelo balapa ba santse ba sa lebeletše gore le sepele ka polokego mo tseleng le latele melao ka mokana ga yona o se ka ba le batho ba ka reilang ka tsela e le gore a e amogelege. So ke gatelela tabela ya Tlhakano project ka mola ga Tlhakano project kudu batho ba ile gore ba tlo dula nakonyana e telele re ba lokišeditše parking ka kwe ba kgona go tsena ka mo Tlhakano project maropeng show o tla leader that process gore a se a fitlhile ka mola ba le bontšhe gate le kgona go tsena le phake dikoloi tša lena bjale ka ge re lemoile gore parking e bile a challenge e kgolo e ntše e re tlhotla le bra aid gona ba tla le bontšha gona ka mola gona mola maletse re kgona go paka jalo le jwala re kgona go bona gore re kgona go dula ga botse bagotsi ba le ba fresh ba ke kope ngatana e tee ba ba le mola ba kgona go kry-a space sa bona sa go dula gomme ba tla ba kgona go ditaba tša bona di kgona go felela ga botsera le bona. Ages. Yeah. Simon from Syria was carrying the cross of Jesus. There were two thieves who were also carrying their cross. But they started asking questions and they said, but what about us? What about us? One of the soldiers looked at them and said, Ahora.